Goeiedag, Abuti. Sê hallo vir die kinders. Sanibona Bantwana. Vandag gaan ons leer hoe om mense te groet in isiZulu. Is julle reg? Sawubona. Unjani. Kyk daar, dis Sisi. Sawubona, unjani? Ngiyaphila, wena unjani. Okay, stop gou-gou. Kom ek verduidelik vinnig. Wanneer ons sê unjani, beteken dit, hoe gaan dit? En wanneer ons sê ngiyaphila, beteken dit gaan goed. Sien julle hoe maklik is dit? Kom ons kyk nou hoe Abuti en Sisi mense groet. Sawubona. Unjani? Ngiyaphila. Sawubona, unjani. Oeps, daardie kat lyk nie baie gelukkig nie. Sawubona, unjani. Ngiyaphila. En nou kan jy mense groet in isiZulu. Totsiens Abuti, totsiens Sisi. Sien julle volgende keer. Salani kahle.